Zdravo svima, moje ime je Rumba Daljan i evo mi ponovo na svom kanalu na srpskom koji se zove Rubenov kanal na srpskom i drugim jezicima i pozdrav iz Predeton, Florida. Danas ću vam reći 7 stvari koje niste znali od mene. Prvo stvar, završio sam srednju školu na Predentonu u Floridi na junu 2021. godina. Tada sam imao 19 godina i to je bilo pre 2 godina. Sad imam 21 i to je bilo pri 2 godina, kao što sam rekao. Drugi stvar, imam djevka koju sam koristio i ovo je novi djevka za mene koju sam pisao stvari onoga šta se desilo u mom života i počeo sam da pišem u mom dnevniku 21. maja 2023. godina. To je bilo nedavno, a to nije bilo odavno. I pisao sam mnogo stvari u mom životu, kao što sam rekao. Treće stvari, volim da plavam u mom bizinu blizni mom komšiluku, jer to je veoma dobro vežba za mene i volim da razgovaram sa ljudima u tom bazenu. 4 stvari, volim da se vozim biciklom na napolju, jer to je također dobro vežba za mene i to je veoma korisno za mene, jer volim da vežbanje na napolju i kod kuće. 5 stvari, volim da slušam pesmama na drugim jezicima, pored srpskom i engleskom. Volim da slušam pesmama na ruskom, bulgarskom i jermenskom. Zašto sam slušam jermenski i ruski pesmama? Zato što sam pola Jermen i Rus. To je zašto da sam volim da slušam ruski i jermenski muzika. 6 stvari. Volim, moj obleni boj je zelena, jer mislim da je boj je veoma prilepo za mene i novac je zelena, kao što znate, i imam odpeća na zelena. U redu, 7 stvari. Volim da idem na putovanje, jer želim da vidim novo mesto i želim da upoznam nova ljudi i to je veoma prilepo za mene. Također, moj obleni morska stvaranje je velika bela ajkula i orka, jer oni su veoma zanimljivo i oni su predatora. U redu, to je sve. Vidimo se kasnije. Hvala na gledaju. Prijatan dan. Ako se vam dopadaju mom video snimcima kojima govorim srpski,
Ne zaboravite da pretplatite mom YouTube kanal na srpskom i ne zaboravite da pretplatite moj originala kanal na engleskom. Doviđenja.